sila ili tetu kenda imu itano wambia na tetu uiti na ningwithi wandikunikila mokulio maku tuende yete na kilunguki ni kanatu wiki ye usungia ikule yaku nyini tawa Robert Mutuko na India kanitho chenda kitali atutavie anatiku aeka utulilikanya nondo timu eni anaitutavia athukumilava karibu sana ndakitali watindata tulilikanie sietwa na vala uthukumila. Asante sana Robert. Kwe sietwa nitwa Michael Mutesia na nithukuma hospitali munene wa Masako Machakos Level 5 Hospital. Yes. Karibu sana Dr. Michael na indi muthiyani wa muthi twenda unene ayulwa mental health kana wima wake liko kwa kikamba kithiu yo lati unene ya mental health uone wau kana kieni chao mental health wono wau na research ya katika ando na umwe wito enda ate na chongo kitekeseo so tambia italanye nambia kwetalanye roba na musia isi amwe ando nana so umwe wito na kiloko kisawa na ila tuwasya kiliko kisawa ni lazima mundu ucio ethe na nduka mundu ucio ndenda na nduka kiliko kisawa withia no withike maundu maku ta no mane kwa mukotene kwibuya ngua kuthamba kusiaka mayo o sindu ila cia kawaida to na mundu na ile kwika nesa nundu ena kiliko cha ilite na kiolayu chake kite sawa sawa kiliko cha mundu kite sawa sawa saingi no koma muno pio saingi akaya muno kana ukethia ndana ya saingi ukethia ndauma no thamba saingi ndauma na kwithika maundu ala make ona kuthukuma kwithia mundu ucu ona ndenda kuthukuma no tase mundu ucu ndena kiliko kiseo na athino utona ku affect ata mikalele itu ya kila muthenya uya ula tuthukuma kana pengine kwikalania baya musieni mundu na kiliko kiseo withia no ekalania na andu nesa ila tita normal relationship in a family lakini tena kiliko kiseo withia mwitinda mwa manitwe iteta yingi na kwikia demands ite owene ithi withia mwikalania muwe nundu kati witu pe mundu mor kiliko chake kitechao kitekiseo na ni batoneka au memaketha ni makwata wani thino muno kuyaka aume ni makwata wani thina wa kiliko muno acha research ya cia katika andu ala onthe meyua aume nimo mena kiwango kila kinene te acia aka maikaro wani thina wa kiliko lakini aume ni mabindi acia muno na mundu uyesa na ena kiliko kithuku wemba avinie na ni chakula kichangia ume kwithia ni mome ubinika muno aume kindu chambe mekalame withdraw ne anu kethia mundu niwe kala na series yake ndeweta aume mainena me ushare asia nitakuva kiume nitakuva kiume na yundu mayenda oneka like mundu ucu ena weakness kwa kikamba yo ni cha yani ndena mundu ume ndailite ndena wonzu ukavinika lakini we muvinia muno ukesa kiliko kesa guthuka kwa hiyo aume muno wabini ya nondu wa kubindi koneke mwanzo na nikingina ono mundu andu ingi mataelewa muno wimo wa kiliko ukethia ni misunderstood andu ingi mayuelewa namwe ukethia muno ethe naguo lakini ti umwelewa ona we mwene nde kwielewa andu ingi mana thino wa kiliko nundu tio wau ta kwacha neigua mbevo neigua ndetema ni sindu sinda akilini yiko nania muno na withia mundu we ni muthini tisa na ni wau uteoneka physically lakini wa kiliko physical health ti uima waku wamwe ndo maoneka utakona kana ni Robert ena thina wa akili we kindu kio muthinia na woyu thino wetawa ni chao thino wa kiliko pai kindu kila kitona kweta andu angi masiani genetic pe family tree ukethia au maitu matene so mwe wai utai na chongo okiseo kindu kingi ni kutumia ndawa tandu amanyusa skala makanywa bangi makanywa kimwingi ukethia mundu wa kwatwa
ni thina ucio wa kiliko kila kingi tono kitete thina ucio wa kiliko ni economically ukosi wa mbesa ya maisha ni momo muno na wesilia muno wewe ciana ciaku isomethia ata sindu cia muthemba ucio kila kingi ni stress ukethia wiki wa demand cia level ya pressure wike kindu na wona ki ndotona like demand cia family demand cia wia demand cia kuta mundu ume withe ibi cia miaka na wailite ika miaka wailemba uvikete stage na kana ukethia wikombea naku na ndo alangi so kindu kino kikwete thina ucio thina wa kiliko na kiwathukano cha stress ni chao anxiety wasiwasi na depression nayo ni ndi mundu utono utwika yu ena thina wa kiliko kithekano cha stress withia wina wiwa thina utemuyanie ukethia wina mesilia na anxiety withia wiwa wina wito ngoni na akilini ta sometimes ila mundu wendete interview kana wendete for exam na ndasomete ewe anxious then mesilia maingi muno beyond ukethia ndo control no matter condition is itawa depression pala withia wiwa sadness I don't know in kwa kigamba cha ukethia wiwa kihoyo kingi muno no yambi oibika bando yambi yasia ni igwa taniyo wa itio itawa depression sio depression asante na mundu ena stress anxiety kana depression siduzu si tatu no tu classify si on that thina wa kiliko take classify on that thina wa kiliko no stress no manage not all manage so kila kio kuete stress like winengo pressure yawe no design anxiety wa mina kuika kila kio ya wasiwasi kuka interview ba no dele lakini depression when they are manmesilia sumate obela asante na otono ina ukolia yolwa aumeniki makwatika muno nazo ciana no ikwatwe ni thina wa kiliko ciana no ikwatwe ni thina wa kiliko na thino ona matukwani mwingi in the family kethia kana onako kiona family undu mwekala we na mukau tike ani ikwatwa ni thina wa kiliko kiigwa ke anxious kana ithia wa demand kana withie ne kavita mutiani muno kakwata kila kindu na kindu kingi kana no kakwata ni depression especially ila family cia separate off na mzee na the wife kana wethia kana kiona titakendekete asante na onde ni wa mawela ti uthukuma kilevinda ni bethabe industry imwe itona kwitha ichangia andu kukwatwa ni thina wa kiliko no twisi kila uya we wito waguo kila uya we wito waguo na pema we amwe withia mundu no akwata depression no daktari to wito kila waete we muo na watatondo tona umuite withia ni wabonoka muo cia ikwa withia ni wenda counseling nikenda withie nundu we attached na to that patient we were thina muno mugacu autia kana maybe nikibitike keito na itata ukisia ithia na kana kakwa kana chacha kwa withia mauyacu wewa utemu yani kana o tazana ita ina vi tana ila ino ni mana school imwe maybe mana koma imwe umwakwa no ngiatiwa na akwatende that depression nao thini wa mikalile ya kilevinda pengine kwitha mundu ucu ndeu yani ungikutiwa no mwendo wake kana kana kake ungiokutanisya thini wa mitwano angikwitha matena ilovia kina cho kitona kuchangia hata uima wa kiliko wa mundu yu mikalile ya misi ni yenda ukethia mundu ni mekala undu balite na mundu wake lakini ila balipika bandu bethia be divorce kana separation itu no yete mesilia maingi kana depression undu ithio ndetacha for example ila tatwa naite nda mutano itu we work out lakini withia undu enda atigo so withia one partner ni watati undu to na withia wa give mfano so withia ni walumala ila matiana no akwatu ni thino so mesilia maingi ngina agetwa viki ya bandu vai ona faibata wake wae kada thani no yo itu ita wa depression still ona uyani
with there are some bosses demand a lot of allergies, yani wenda wikewe mwingi muno nikutukie na ndothio mwando enda alivu so with there wakwa ni that depression kwithote na mbesa ninde jiwo kawethia ndwi mbesa na visi nono endeka ngwazi azikogozi endeka ciana ici ndoya cia party gwethiba roba mezi la inge bano yacia ai kwa kanye ne kune asante ndakitali mundu no wethiwa na thina wa kiliko no yithia wa mwene ndesi mundu no wethiwa na thina wa kiliko na cia research yacia katika andu 8 omwe witu ena thina wa kiliko wendo ena thina wa kiliko na wethia wendo ici lakini ithiete banza theta wa Jolly's widow itene pabe na thina lakini wichao ndwise lakini kindu kimwe from my own experience mundu ena thina wa kiliko tenda ayewe na chao ena thina wa kiliko kwanza mwema na muno ndo yacia ndina ndoka lakini ni mwene kimundo ndena chango kesho mundu zi wa muka kwacha asulula the whole day bayo ndoneka na maybe ana babaloa masio mundu zi wa muka kwacha ndathamba mundu zunzu yake denza dirty neat ni anti-camped mundu su no one mekanlie action ilo quick tinsio nundu uno wingi wa mesilia daktari kwa tutabie yo no qualify kutwika na wina ndoka kana be classifications okay thia uno mesilia uwe na ndoka kana kindu kino jo kimwe kindu kiti jo kimwe la mundu ena mesilia maingi that is depression with there sometimes no become withdrawn kana katinda heweka lakini mundu ena ndoka no become violent no ithi anda kwatika na hiyo na hospitali andu mayoka mabanitwe na chao na makanda okay the also no kwatikie ni ndoka kana okay the ani wambia ika siko ite normal ta sioko yake ko kosanya mathangu kanao ko neglect akenneglect we mwene icio ndoka lakini depression with ya mundu usu kala withdrawn yewe ka my cut some connections ya yeko kuna simu kana yeka na nesimo na yu uwandoka nditona kwasia no wawungi witha wetete kiu kana no depression yasonganga mbeange ndoka no sietwe ni wawungi like yela sitra cerebral malaria kwa ni detemelanene sino yete ndoka ila hormonal imbalance hormones ni sindu ila ituma mwe witu thukoma online walite ila cha ingi muno kana cha thea ka mundu waimba ila itawangoita thyroid na kwa that problem kindu kingi no kwate ni ndoka ila wa kwata traumatic brain injury ka tawa kwata maybe stroke kana wakuna chongo ndoka no zikata no sioke asante na inde museisia twina Dr. Michael Mutisia twinene ayolwa wima wa kiliko ethan wenda ukuli akula yolwa wima wa kiliko tutumie kwisila ile tukenda imwe itano ambia na ndeto oiti na nugethwa ndikunikela ekulyo yaku Inu ni Mutongoi TV. I, Mwai Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yimia ya yue mitongo esi otundu katiba kaelete na vemi ya itongo esi ndisio ndekwa vamwe. Veo vathukanu kati wa aki sia mundu na uthasi wa mundu. Weni wisi kivathukanyo ni chau. Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imu wakunikila kwa uliku sithia wasinzu wa nie muno.
mundu autavitio kungilitio vivyeni wivithanite na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nundu ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12:40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Andu mawonie ukesela chandani chachu chakiko ukailitwa ni maisha ukona nthita yathela neke yesa isi ndo 38 ila ikangwata neke wa mutungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo okete akwa bati mbaya kwa yedhe yako kwa nisa ningezo okete naweze neze mbete kwa dilwa ba ukwaba kwa diote akwa na diote ukabinewa ukathiwa ukabinya tangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthenya umwe ukakwata ukusi pengewa syandu mesilile kibindu matona mbe inde malea kukongo na muthia kwethi wa cheni na utanu awethia na mwimba no akwata umwe na mwe fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomo Wailombea congratulations ndo kuhukumu. Kwa hiyo ndo abete pressures yake na lo siadu kiola ndo adu kia musuyo. Kilunguni cha vero show tukakwete ange wa kukwiki abinya kunenga wikwati wawo kanona weselamu akini no kuma weekend tathavu vauka komana na mwene nthitaku wesilile thinane utathimeka inde UN ukusi ngumbao atongoi atanithia na atanithia makunite maundu makutumika tengelekanio alama lile kukongo ukasoma ukatana na kumanyakana wina utonyi wa kuvindua na kwa ile thayo waku nundu ndu ikongo. Kilungu cha vero show winake Veronica Siombua Willy wa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilovia ila we upanda kendo omana kumana soko ya kuneva ni wale mba kumana wethi kutea kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ibange ngewani andawa mumiagi ibinda thila thalite kunanda we ibinda thila yalite uimi wenda masabu na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia most of the time kondi ngithasia munango nini ungamitio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine koke baita etumbe yibaita nondo wale ule unobandie muno siasia wasa wa ng'ombe mwongo to wasiche teno ino ni nome jo ino ni nome wabese mwongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese